Good evening, Meiyam Kurumjari. Northeast Window TV ki dialogue ta meeting ta video singbu taram nokjari. Ngasi ke thamjari ba dialogue ki topic relief came ta Amuk Hallaroi IDP Meeyam. Very unfortunately, I could see IDP da IDP sing matam sang na ko gi lebak sa tam dam si to irang si maram ora ga relief came ta jahi ani makhai helaba hum fazila ka dore matam si da wana khang duna lerak pa si da akogi face by face makhoi pu masa masa gi mayum da hanjil hanna baina lenga nga pai khalak pa khong thang gi saru kamo oina aikoi mayum da changhan ba khara khara khong dane yam dra so family khara masida aikoi gi yam na khoi gi volatile mafam stretches hai dar irang ja horok podi khoi gi torbung sida December gi tarik tara taruk ta makhoi si changhan ba imung khara changhan ba hoba sigi hek nungan bada aikoi numai kapsilak pa yamna laibak thiba thodok haidar aki akhang pokhalakpa nomai nauna kapsilakpa athukui moigi local handmade akugi pampi mayam ama kai khulai mayam am phagale operation khara chathaw matam da afam du da after the incident sigum basina huzik lai di bapibam sida santi hanjilakna na baina ningsing wayai ngarang handasu ada BJP gi legislator mayam MLA sing pundana santi gi manglom da lambi purak na bai da muta wari shana dana tawnari ngi cherak masida aikogi buffer zone lanchilak pa resettlement gi thabak si roll back to haina akan bagu hai thamak pa kogi kuki gi site gi hai tare asumain to guna ki akang bukhalak pa yam tang du leida da ba phimam mamda koina han ko solution purak pa ngamdra su khari rang sin nem tharak pa amasung ing tapagi lambi da changsilak wi khongthang sing wari shana dana to sida irang si sungloi lotion haning da ba apan ba dum piraga leina bagi apun bagi saktam santi sagat pa yadan bagi apan ba si henamu mathi pong pa phimam je leire maramaduna huzik IDP singi mafam dagidi nomai kapsila kira kapsila oira mayum da mukta bo hanjilagadi ne yum da chara su sadra soina matam kuina ngairaga lakchabadu hojikti supmatagi hingnabagi lambi leitana chara amakhak charaga ko relief camp da wana khanga leibado yum sing ngaktana mayum dagi hojikti ekoi khongpham lengdana halaroi haiba IDP sing relief camp tamu halaroi haibagi wafam nun thama ise maramasida hojik hojik thoiba irang sida security including state ki force yaungna mayam ama ko central forces mayamam leiri masida kadai da kari security lapses leirabano aho busi kari dano kari damakta masi laksin bangam dribno haibagi yamna pena daba miyam gi maikai degi praja general public degi lai leiriba lengaksi salairiba lengaksi PR lengaksi bi kuki militant ki makhada leirabra habina chingba praja miyam degi kolang mayamam lai civil society organization mayamam degi ngasi wahang mayamam hangi haitare yes ministry of home affairs degi ekoi governor da haidi bahiramsi gi matang da masi report pikhalak na bagi wafam lei FIR pan ki wafam lei tobu tabu ekoi action wena security na khurak hangdan leiriba asuk yamna luna settlement gi thabak se pakhat pa horak pa se hena meeting changpham thokpani aduga ekoi gi mafam side yare haibadu adugi lengdraba ekoi gi security leiram mafam da another phase gi muchang na basil langdan togadamne but dubu nong machang ki bagi hek nongan bada asum haina torok pa basida karigum bam hobo security forces sing na action oina uttaba kulai gara phagat lagasu kaim da khongthang amta paikhataba asidi mayamna hiram baikai khudimati ki peningai oidabadu masana dumak tabani aduna hiram sai gi matang da IDPs na ngasidi thama iba mayum dagi amuk khana relief camp ta hanjalaroi haiba adubu basida buffer zone lan se laga sa hanjalak pa yaro haina kuki gi maikai digi donga tunga loop sing na kulai pa be sing na thamak pa wafam hiram sing matang da naina jana bi damak ta thamjabo ngasi gi topic ni khana naina bda saruk abina bai damak ta kuki studio da hujik lengsin duna lebirai kai kumna jari ba panelist sing di ahanu makta da aikogi political activist oza KANGLEIPAL jataram nokjari ani subada lengsin biri basi aikogi CO-CONVENOR CHURACHANDPUR MEITEI United Committee gi oza NINGTHOUJAM NABA jataram nokjari ahum subada join topigani ngasi gi panelist MMWO gi president oza CHESABA oza so atena matung gi manung da sungkai soden join topiragani ahanba round gi sei oza na bada lakjige oza hujik aikoina khongthang khada solution purak pangam draga solution purak draga su masa masa gi mayum da hanjina mai paikhalak pese chauna apan me pirak pe wafam mama lakpa masi roll back to haina haibe mafam lakpa masi do kari su tawdana security force mayam lai besi gi mathau se matik chana pangthok taba line ngamhanba maramaduna makoi gi makha lai rabrai bo wafam su lai duga hojik IDP singna asomdei talakira nomai kapakira kapa oira makoi gi firep relief camp da amukha na halaroi haibe wafam phongdori ahan begi ne kamai thambini uza Thank you. Ekoi chahi ani makhai relief camp da
कोई शासन दौना लेबसे से नि मगाई सुरे अदो हंदक से कोई रीसेटलमेंट की मतंग खर खर कोई रीसेटलमेंट पेरिफेरी एरिया दा रीसेटलमेंट तोरक पुस्ता कोई दा दुकि मतिक नुआई जे हाइतारे नको इसागी युम कई उबो फंगक्तबा इंगोन संबन उबो फंगक्तबा अदुदगी इमुंग मनुंग कांखोंग चाइरगा लेबा सुगुंबसु खितंग कोई मियोइबगी कनोदा लाकपा हाइतारे पुंसिरोंदा लाकपा सही नि मगाई से सांगा दौनने बखोइ लेरिसे खर चा खर तुम तोरगा अदुगी लोनर तुम्बा खोटपा अदुंबा खुदोंग चादबा मयाम अम लेरेको अदु सि मयाम जे खितंग फगलकपगी कोई जो हुजी खितंग फगले हाइना लौ तारे नेको अदि खितंग फगले हाइना खंजरे हाइतारे ने रीसेटलमेंट तोरखुसदा मसिदा कोई रीसेटलमेंट तोरखुसे याम नुंगाय हाइतारे ने अदो क्वादिगी लाइबक थीबसे रीसेटलमेंट तोरखपदा री शांति सुपाम पामदबा अखोइगी कुकी लीडर खरजे असिसिना इनसलगा अखोइ रीसेटलमेंट तौदनब सिनबदा मोसे याम चाउन रोल अमा लौय हाइतारे नेको हदी नान तोरबुंग बंगलादगा नोंमैगा बोम कपसलेइसे मोइना फारेबो नोंमैगा दुदि बोमपीना कापा बोम नतेबो कापी बोमजे अखोइ 51 मोटरगुंबा अचौचौबा हाइतारेना अदुंबो बोम सुचो सोइदन ओइगनेन खल्लेबा अदगी मोइना कापीबो नोंमैकास बेरेल अमतनदिको कनो ऑटो ngatni ko moina kapise koi nongoi marusu adum social media da press da kaida mayam ama yawre ko adu duna akoina hujik idp sing sina akoina lepise hujik se government sina pr government oigera popular government oigera akoi singje resettlement moina sumto to hondraga suko akoina hujik ngari se moi lengak ama paide habagi moigi kano dune ba ngari se aidi moibu izat saman ama ga loine na akoi je nomuna tar nomudi मोइना एकोइ इसा इसा गी युम हलनगनी हाबसी के आसादने बा अखोइना ngaijeri ado karigumbo moina halandrena अखोइ बाय एनी हाउ एनी हुक तोरगा एकोइ सुंचो सोइदना एकोइ इसा इसा गी युमदा एकोइ नोंमुदि सोइदना चंगनी बा अदुना हुजिक थिंगाइबा एकोइना हुजिक रीसेटलमेंट तोरकबदा थिंगाइबा कांगुजे असिसु गवर्नमेंट फाबम थोएबा मोइसे शांति सुपाम पामदबा सांगा गी टाइप त लेइबो कंगुन है लवे बखोना मरमदे लान हाइसे पृथ्वी मफम खुदिमत लान लोइना सोंगनरिबनी वरी लोइना सानारगा शांति लागा लोइना लेनरिबो ngатने भात पुंछि सुपर लाइफ टाइम ओइब नतेबा अदु मोइ हुजिक छै इनि मखाइ सुरजुबु लान लोइसनबो पामदबो कंगुसे मसिमदि अखोगी स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट ना मोइसिमा फजना खंतोगा लौथोको मचंगेबा अदुना तदि मणिपुर से शांति सुंगा लाओइबा अदुना आइना हुजिक फर्स्ट राउंड सिदा आइना थमजनिंगिसे गवर्नमेंट ना अखोई थिनगिरा थिलोइगिरा मोइ अखोई खंगदे मोइगी मतम ngairaga lakpani ado अखोइगी मतम lakpa matamdadi अखोइनि युमदा चंगबदा पृथ्वी सिदा लाइसु थिंबा ngamoi मिसु थिंबा ngamoi simtanga na ha okay sir yamna tumba marik tumba wafam jana thambi ta senga अखोइगी lan che tholak matam sida khwaidagi oina maru oibasi अखोइगी focal point si idp sing sigi mayumda mayumda hanjal hanba haibasi mayam punamaki ko gi concern ne haitare adubu khongthang se lafolak matamda idp gi resettlement gi process se torok matamda sarkar na su paikhalakpa miyam na su pamba basida yam chauna apan ba pirak pa kangbu singsin line no mai capsule halapa ngamakpa with security ki forces ki mayam ama ko gi leina ka gi dobai tam ngak thopang ngam hauda bano adu tara gi mayam de gi wahang si action si public na u da ba de gi mayam am thogle security ki lapses achaupa question ni aduga tawding pata torok matamda laingaks ne kaisumta tawbangam dada phagat pakot pe fire pan pakot pe leire adu tara kasu tawra iba khongthang singa hayu tadi yamna immediate action to phum to ko mayam da ubo phangda bisne yam pen da bisum hengale hai tare ai oza kanglei pan da mulak tige oza masida ahan begi round guna za kamain thambi nei sarkar na pai ba khongthang ki da apan be pirak pa hojik ti mai ising aki ba changdana idp sing na relief camp da halaroi habi lorok pa fire kamain thambi nei oza akoi gi relief camp to leriba lanjendra ba mraibak thirba mayam singse sigi magi laibak si hojik moina haningaktre sidai da magi mating mathongna ma soidrom ki leram ba yai ko adubu akoi relief camp to leriba idp singse moi jadai da achauba moi da pen da ba ningam da ba mayam ma lei bo sikse haidi moina lanjendra ga leriba from do relief camp la natraga jail la ngasagi leiriba idp jingsina wari ngai marak tu dai da noi si to ya ni si to ya roi
कईनोम पेंदम हाइरे हुरे नुंदांग सेंगथोकदबनी अदु तौगदबनी प्रेशर मैम तौबीबा सिजु रिलीफ कैम्प लेरंबा मीसिंगसिना रिलीफ कैम्प लेनिंगक्तबगी चौ मसाक अमनेबको मी अमा सिरक्प मतमदने मी अमा सिरे हाबदगी कप्पदो नतबा मदुगी पेंदब नुंगाइतबदो नतबा कदावाइदा पोलोइगदगे हाबगी अचौब कंट्रोवर्सी मैम अमसु लेब हंदक इकोई कुइदना ग्वालताबीदगी मी अमा लेगिदे ममांग लेगिदो मतमद म्युनिसिपालिटी द पोलोय हाय हाइदि म्युनिसिपालिटी द पोलोय बाइसी मसाजे कदाइदगी नो करिनो खंगद्रब मीदुजिंगदुबोदि पोलोय नै को अदु मसागी रिलीफ के मीजिंगदुसु दुमाइना पोलोयबा अदुमाइना लेरिबो पोचे तौबम थोक्तबा अखोइगी तौरोइदबा फिबम मयाम मोइद थेंगनाबा सिगी मयाम जिंगसिना मोइजी अखोइना लेरिसि रिलीफ ता लेरिरा जेल दा लेरिरा हाइबगी क्वेश्चन अमा लेबा हाइतारेने पॉलिटिक्स सि मयाम अमा यावबा सेकुद मोइना ममांगदा अखोइगी नबनसु हाइबिगिबा इलेक्टोरल रोल दा चंजलमबगी अदुगुंबा वाथोक फोक लेब रिलीफ कैम्प जिदैदा तो सोन मानजोना ना हिंगीबा मयाम जिंगसिदैदा पॉलिटिकल प्रेशर पीबीबा पॉलिटिक्स तोक्सन बीबा मयाम जिंगसे सिसिना जु मोइजी अखोइना लेरिसि रिलीफ ला नत्रगा अखोइना लेरिसि जेला कसुम संगला हाइबिगी को मोइदा वांग मयाम अम लेदा दुना करी नुंगे खोजे रिलीफ ता लेरुइनो गाना खंजबा मी मयाम अम लेबा दुना मोइ खानिंगक्तबि मचाकसु मयाम अम लेबा हौजिक मोइना हलक्तबगी पोचे सिजना मणिपुरगी ngomkai काइदनबगी मणिपुरगी हाइदि मरमदमदा हनिंगबगी इथिल अमा चाउना मतिंग ओइना लेबदो मदुदि याम फबको अदुना अखोइजी हौजिक वाखलजी मयाम अमा रिलीफ ता मी मयाम अम लेरिको मोइगी दमकता कोइ कै तोक्सिगे हाइबगी फिरेपसे ngasi मणिपुर मयाम दजु चेनबम चंगबा ngasi मक्सु IDPs मयामना लंबोइ खोंनांखोंग सिदैदा प्रोटेस्ट तौरिबा हौगिबा खोइगी जनवरी दिसंबर की तांग अमदगी ngasiबोक तोरपसिदैदने आइजु नोम चचरुई मदुदैदा उरिसि रिलीफ कैम्प की IDP मयाम जिंगदो अदुइदुना लाआकादा प्रोटेस्ट तौबा अदुइदुगा अखोइगुंब मयाम चलकादा वा nganगamba सिगी ओइबा पोट अमदु ओइना लेयेबा हाइदि IDP मयाम चंजनजरिबा इहोगसिदैदा कोऑर्डिनेट ओइबा मियाम गे ओइबा अपुनबा मागी अंडरस्टैंडिंग अमा सागतपिननबा ऑर्गेनाइज ओइबा फॉर्म अम द पुखतपिननबा मणिपुर सिदैदा पॉलिटिकल पार्टी जो लेते सिविल सोसाइटी जो लेतबदोंना उरे हाइदि प्रोटेस्ट ओरिदुदैदा से ngasi numit kunga kun numit kunni sure natra ngasi numit kunni surapasidaida yamna organize oiba moongda mobilize oiba moongda खुराई कांगबुदुना ngasi lakpiu mayang imphal कांगबुदुना hayeng lakpiu gaina phasana mobilize tawrakanda IDP jingdugi pungning thogat piba yaba moongi keno se akhoi ihog jingse mami tadaba ngamdabagi phibam ama dum leiba haitare aduna IDP jingsina hau duna chongjabagi taka kamasu dum IDP jingsigi midmangda uba masina हौजिक तौरीसी पेंदे है नते को हौजिक तौरीसी लाले है नते तौबम थोप सांगदा मागी पुखतपम थोप सांग अमा लेदना मदु ngसागी IDP जिंगसिदैदा उदबगी मोइना वाकत मिफम चलुरगा हलक्प मतमदा मोइना ngangnaba मोइना अस अखोइगी इहोगदो अखोइ कांगबु दंगना फमी मी मयामजना कमाइन तौबिरी खोटपिरी सपोर्ट तौबिबा तो अदु मयाम अमा मोइदा उरक्तबसे सिजु मोइदा पुंगिंग सोंदनबगी मचाक अमा ओयेबा हंदक लुप मैम जगह जगह चलग लेपीबदो पुंगिंग चौथोंगनेब ए अखोइगिदमक मोइ लापीको हाइबसे पुंगिंग चौथोकनेब अदुना सिगुम मैम से लापसिदैदा ngसागी रिलीफ की लेरिबा मीजिंगसे मसिदैदा पेंदबा मैम लेबा अदुना IDP जिंगसिना मरक मरकत करी खलकेदा मीटिंग अमा तौने हारगदी रैली इंसकने हारगदी अखोइ मैम लोइ हो चले अदुगा अखोइगे ओइबा पोट लाकपा मतमददी मयाम जिंगसिना पार्टिसिपेट तौबिरिबा चांगसे कदाइबक योंगना तौबिरिगे खोलिगे हाइबगी सिगी चांगसे सि खरा कनो लेरकपा अदुना मूवमेंट सि कोऑर्डिनेटेड ओइबा
aduga mobilized organized oiba aduga field da phajana mobilized oba aduguma makhalgi ngasagi hayeng rally am chatkani na lauthokpudo adu nataba hayeng rally am chatkani hairagadi lamlai maikai na kanana sinba adugi torbung maikai na kanana sinba adugumagi phajaba magi coordinate oiba aduguma mobilized oiba organized oba fibam je akhoida kitang songodongna leibako sijina akhoigi IDP singji thamoi de pen pen dabdo maduma leiba se miyam di ready da dum leiba miyam gi sentiment je adum yamda wang na IDP singin dam to sulaiba lepeba tawudo bu aina nga sai je gi noina coordinate to birak tabdo meeting of from jara gadi gari je kamai haidi transport kamai arrange tawni tawro hargana e lekai ge mera pai bi sina noina ngamna na ba lupat manga tra chengkhat raga lak piro da bo highway gi message sama yoba ngam da ba hai tare ne ko sigum bagi khoi da organization gi magi keno da modalities da khoi je khitang sonda ba hai tare aduna sigi phibam jidai da ngasi relief to leiriba meeting se masa masa gi maram dam da loina haning bagi achobu maram masu oiba aigi khoiri na from da haning bagi magi ithil lama adu mathakta relief camp sidai da hogi ba chai ani makhai lerak pa sidai da ai khoina leiri si relief la ai khoina leiri si kaisum sangla ani gi khena ba ma iu urakta ba ahum subudana ngasai gi IDP singi oi ba magi yogo ma lakpa matam sidai da piriba response soiri ji myam na te ko miyam di IDP singi hok chidai da pung pana sogale ba sogatori ba jigi consolidate to ba magi focus point du karino haiba ma thamakta buni na madurei da saram khoiram na ga lebigi magi keno du leiba tasena relief koi gi keno da torbung do igera akoi gi gwalta bi do igera natraga kangpupi do igera more do igera chuchampur do igera tawhange na bu khalagadi indiana natraga leiriba lengaksina tawhange na khalagadi ngamdabagi wari leiteba ngasi jumi loi hainari ko national highway da akoi chatpa ngamde national highway da ngasi lanba ngamde na haiba ko adu jiri lambi da sing sak pusalai injang napi pusalai thau pusalai tawgen khalagadi jiri lambi da koi ngammi ba pochai pusalakpa ngammi ba from du dai da passenger puba ngamdri si kaigino aduna limited oina akoi je akoi da kai hai tare akoi bu namdaba ya na bagi akoi bu yamna tapna akoi je sonda na bagi achauba lalong ama achauba loktu na ba ma conspiracy ma leibaduna maramor kanda moina makhok phong kapning bu numit amda kapanga minute moina tauning bu numit amda nomai kap ke junga me kaido ke junga me moi loi ngam me hai tare mase moi bu ngam halli bising dugi moi gi chaingak to na marmor kanda moi ne ngamje bane ba kari ko moi gi chaingak se leita numit ne moi karim ngam moi ba aduna akoi hojik si miam se sibu consolidate to bi ba ngam ba yamna political nexus leita ba kari hai tare yamna ichang thoba manipur da luf luching ba masa walak pagi mami ma akoi manipur da ui na idea da mine ahan bigi na thamse okay so thank you so much ambazana uzana thambire hujiksi kari gi damakta akoi government gi degi su policies program se maga puina resettlement to bangam de pot leire adu bu masi se praja miyam gi su apam bani aduda mayam na mai pa nga masi sagotte habenate sagot pesida consolidated to wisdom mapung fa ba wat ba phajana khoi gi mobilize to bangam da ba swaida ho ba mede damak chong ga leire aduga inside relief camp da kari awa tin including political pressure yauna masi mayam se khang bangam makta ba de IDP sing ki am khana relief camp da haning da bagi wakhalona ma chok polok pa fire pam lawrak pa swai gi matang gi chu yam namak nei ningai ni hai tare adu bu hanjin bade haure hanba sida masi yaro habagi nomai kapsilak pa hujik phogi wendi lai pha bana khoi gi asok apana sina yaudra ka so it's a ngasai gi yamna biggest threat ne hai tare changbagi hek nungan bada sigumba ga tawrak pa adubu masida mogi ngaklo pi riba singsina
मसिमक्सु लेबे मोय मपांगन यामना कनबगी मवंग अमा उबा अदुमकनसु मयामना हंगना इबनी मसिगी मखादा लेरब्रा हाइबे वहंगसु चांग थोलei अनै ओजाना बदम लाक्टिगे ओजा सिगी मतंग सेनि हुजिक हंजनबा हौरबा इमुंग मसिंग यामबा नत्री मयाम हुजि मरकता हंगिसु इमुंग खरा सिफोबा लेरिबे सेक्युरिटी अखोगी प्रोसेस मयामसिना ngak sen bangam data di manipur gi praja mayam sida in terms of lakhs da karam haina moni security pi dori ka wahang su mayam am lai hai ta huji aduna masida lak chening basi huji khara khara hanjin ba hura ba aduga huji amu leiba yaroi na threat tawra iba idp sing seida handak ki nauna gun fight se akoi gi handak nomoi kaptharak basina idp sing ka thamoi da fauri ba makoi gi safety amasung confidence hai tare masina kari effect tawi do huji huji lai diba security gi arrangement masi ozagi kamai thambiding so area sigi mamang da hujiki agenda si mamang dai namtang thamjage haidi ngasai kanona panbi gi budo haitare relief camp da aduk mati khudong cha da bi chang se khoina kari do gi relief camp da lening duna je mam de relief camp da leiri se khoi thabok subu nate ko hoi loina mukti nate ko thabok mai hujik matam je kuisala bani na mai gi thabok chana chana ba afang bo loina su no mi ko maram di government na khoi gi चंगदब पोलम खुदिमक से लोइनमक पीबना तबनी नको एटली सीदनबदी अखोय पीबनी ना सुदर सुचाबे याबा अदुबु इचा इसुदी सेमदब यादबनी ना अखोय माई थबक लोइन सुबु चलेबको मसिदा अखोयना हुजिक रिलीफ कैम्प द लेरक्तैसि रिलीफ कैम्प द लेनिंगक्तैसि मरम करिगना हम तमदा रिलीफ कैम्प द लेइबसे अखोयना लेरिसे पुरा कनोनेबा अखोयगी जूदा सा फजलगा थंबदुनेबा चटपगिसु थोंग हांगबा चंगबगिसु थोंग हांगबा अदगी चाबा थकपा हैरा अखोगी कनो जुदा अखोगी येन मयाम कौसलगा नाना कांसी कोंग खिंग काना मयाम उ चंगसलगा चाबदो दुनेबो खोय तौसी फीडिंग तौरगा याम नुंगाइ तबसेको हाइदी चाक पुरे हरगा मोइना रिक्शो द खंगदे गरी द खंगदे खुदना खंगदे पोरा काना लाइन नेबो खोयने लेपग लौदुसे मसी करम ताइबुंग मिद चनगे सिनिदा अखोय इसाना क्राइम तौरुरगा अखोय मिहात मिपुन तौरुरगा हाइतारेनको याम समाजसिदा तहोइदब थबक मयाम अम तौरगा अखोय जेल द थमगा अखोय हाइसुम संगद लैबदी नतेदना अखोय जा अदो असिगी फिबम जे अखोय याम चही अनि मखाइ जे अखोय तौर लेबने असे करमबा ताइबुंग मिना यागदरिनो अखोयगी राइट पूरा ह्यूमिल पूरा मतपीबने हौसि तौजे सिगी मथकसिदा कमाइन तौवे हाम तमदा अखोयबु नुसिबा साबा तंपाक्सिदको लोइनमक नचदेको इन हाइजे अखोयबु नुसिबु साबा मी मयामसिना अखोयजे पॉलिटिसाइज तौबिरे असिगी मथकता अखोयने याम नुंगाइतबसे लान हे खरकपदा को अखोयने ngasi लान चेलागा लाइसे अखोय इमालाबा मणिपुर गी ngamkhai nga ubneba khoi चुचामपुर मोरे दा कांगपोकपिदा लुजिंग लोयादा अखोयने ngasi लेरुसे अखोयगी मणिपुर गी इंटीग्रिटी से अखोय ngaga लेनेबा ngasi अखोयना मधुगी इंटीग्रिटी दो चाही क्या लिसांग सिना ngaga लेरंबा अखोयगी इमालेबा मणिपुर गी सक्तम जे ngasi अखोयना ngakpa ngamक्तबदगी अखोयगी पांगल सिना ngamक्तबदगी ngasi अखोय मिगी सजिन छयादा लेनेबा असिदा मणिपुर जे कांगपोंग चाइनेबा असिगी वखललोन जे तंबाक्ता लेबा मियोय खरजना खंबिद हाइतारेनको अदुना लान हरकपदा अखोयगी दमक्ता मयाम अमा मतेंग पांगिको पांगदे हाबनेतको अदो असिदा अखोयना ngasi चेलेइसे सुनतगी अखोयदा थोंगिबा फिरोन खरसिगा अखोयगी हक्चांग यावरिबा थवाजी सिखक्तनेबा अखोयना पुरो लाइसे असिगी वैल्यू से खंगदबा मी मयाम अमा यावरगा लेरमेबा तंपाक्सिदा लिस्ट चाही अनिगा था तरे लेरपसे हंदा खक्तनी को डिप्यूटी तौरैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तौरैसे हंदा कतनेबा मसिजो अखोयगी सुनदगी अयुका नुंदांगे चानिंगे चा खक्तनेबा असि चाही अनि मखासे मत्लगा लेरमनेबा मोय मयामसिना यंग असि अइना ngasai हमang थमजगिदो हाइदी अखोयना ngamkhai ngaga लेरमिनी अदुतादी लाइबा ngasi awa famda tariba mayamse aigi irei chani aigi ini haina khanba ngamdaba miyoy khujok khara leiriba asina अखोय रिलीफ कैम्प द learning दनबा यामना अचाउब मचा अम ओय सिनेना अदुदगी अखोयदा मेंटली यामना हरासमेंट पीबको नंग अदु तौरदी नंगी मिंग ककनी अदु तौरदी नंग सिदा लेबे यारोय हाबन चिंबा असुंबा अखोयदा याम थमोय सोकपो वाको मयाम अम ngang अदुदगी अखोयनि खितंग अहावबो मचे मचारगसु अखोय यामना कनो उसित ओइदबगी मोंगुंबा अखोय रिलीफ कैम्प द लेरगा अहावबो चाय हाबिबुगुंबा अद रिलीफ कैम्प द लेरगा फने मपा नाइबि सेले हाबिबुगुंबा रिलीफ कैम्प द लेरगा फुड हनबे सेले हाबिबुगुंबा असुंबा ताबदा अखोय मियोयबा मन ताबदा यामना नुंगाइतबा अखोयगी थमोयदा यामना सोकपा वहै वता मयाम अमा सिजनबा
yaw relief camp sing da adu duna ekhoi je relief camp da learning da bugi macha am su ore plus amuka ekhoi da mentally ekhoi hujik lan chile ba mayam je hujik che phajana magi kano se yeng ba ekhoi psychiatric doctor di yeng ba ko 90% ne na hujik koki hidak charam gune na khalle ba sa su sari bo hujik che aduna adumaina le adugi maram na su ekhoi je relief camp da learning da bugi ayambana su oi haitare ekhoi luna tau cha kano tau na thambiyo hajabugi wana chade ko in habade miyo bigi minungsi dudi upiyo habani da aina thamjani bo hamde aduga asida hojiki ekhoi gi resettlement gi matang se aina hujik thamjani se resettlement gi matang se ekhoi ai hujuma amang du su haigre government na resettlement to hongira to loigira ekhoi da darkar leite ekhoi gi yumda changbasi madi ekhoi gi leng darba phireb ne masi madi aduna ekhoina hayeng ekhoina isana yumda changjarage final oina last final oina ekhoina yumda changjarage haba phireb ma ekhoi idp mayam sungsoi soidana lepakani ba maramdi chahi ani makhai henjale hoji ahum phajala khadre hoji lakadru third may sida ahum pharakadone adun third may lakadru third may 2026 se sidasu ekhoi gi oba yamna akanba phireb ma lepakani haina ina thajai aduna karigumba akhoi gi resettlement jina government na tapaba adu itade akhoi gi phireb ama lakani madugi phireb tudidi prithvi da leiba mi amatana akhoi bu isagi yumda changbada thingba ngamoiba akhoi sigibi yai changgibi yai ko mamang tharaga changba kangbuda sigibi su yai natraga sokpose adubu sungsoi soidana di akhoi isagi yumda da changani maduda akhoi na isagi yumda changge hena tholakpa matamda maduda akhoi bu thingba pirapa mi ogira lai ogira sa ogira adu khudima akhoi lena mayok naraga akhoi sungsoi soidana yumda changani aduga ngasi akhoi ni yumda changbada yelaiba ngasai torbung da changbada akhoi daga nongmai bom ga kapa ibo kangbu se akhoi gi ba FIR su thangat kara ado masi moi khangde ude habadi yaroba maramdi madu numituda nungdangda kapibu nongmoido kanana kapino habase kukijo council gi misna khangangane ba moina pressna tholaije maramdi Bisnupur district ki deputy commissioner puja langbamna tabung mamang sabal lekai Govindpur da changbagi flag off tawre aduga akhoi gi kuki gi buffer zone maintain tawdere kai karadigi buffer zone leite sida ko moina pangsen de semon kuki moi di ko pahai moi habi ko luchume moi ngangung ba lo yare akhoi gi khaktene yadaba aduna adudagi amuka akhoi idp ga kokomi gana akhoi resettlement kano aramba gina meeting daroga resettlement to hole kole kaina moi no tholoi ba adugi damta no moi kapadi kaina moi phong na press no ko thoija asigi kugijo council gi secretary information publicity secretary ginja boljang je sian phaga dawne moi hujibu ka dawi mi phadri no state government ga central government je mi je phaga dawne ba hoje mandi phong na thola moi na kapne haje moi haira bane ba press conference maming matha yawni le pham yawrini magi organization maming yawni moi je loi phaba yaramne ba adagi nan nongmai kapak ko daga moi na phare ba bompi ga se tamo asim hachin thibune kapi bu nongmai duna ngasagi 51 81 motor acho ba mi me am sibu ya ba bom lebak ko hutlaga kape adu bompi hadi de khoisu khange ba 97 kanon 97 kuki paite lan dagi moi season ra ba bompi ngata na pipe su chawo pa na phimari manga sang kap ki bose yothi urang ngata ni ma hanungda hako deise maduna kap se phawra mu pa raga sida kano khoigi mut to yothi si pote ba hoi yam nak na kapaga di sini go fit aniunga adugi moina kapai range tu de kasu si pote sokone ba aduga kana phab na bompi kape adugi aina yang ngai je akhoi nusi yang ngai je kenam tamda torbung bangla da moina masing yam laba nongmi masing ka hapsal e ko bom su tare ni moina kapi je aduga torbung bangla da moina kapi ba mafam ahum dine ko moi kapi je torbung mamang sabal lekai amarum da kape kan torbung mamang sabal lekai da ma kape aduga akhoi gi phokja kai gi thokchom lekai gi mafam ani da ma jaga ahum dine moina kapi je adu moina kapi je nongmai di pungkhai mung kape ko kano akhoi gi masing thingam dana haitare ne ko aduga bom sina tare ni moina pokhari je nonga lagsu diffuse toine ba asuk yamna kapa bom je moina kapi je range se la phe ba tamo adu tadi ngasai gi
army singjina khulai phare hum humdo adu di sumna tagi main road akoi gi national highway sigi tidim road sidigi meter kuntham tang leiba mafam ne ba charu ku gi mahanak ne ba adu gi charu gi ngasagi moina phar khulai phari bum humduga ngasagi besep leiriba magi check post ya siga sumna tagi kano meter kun kuntha ka ne ba adu ta adu kyamba bom adu kyamba nongmai kapaga kamaina sibai no udri no sinda adu ta akoi hu hangduriba akoi IDP Meeyam hangduriba no gi state government ga central government na akoi resettlement to bose noi kaphali ra haba question ama akoi dudi hangbam thoktra adi kapi bo bom dusu moina phare bo bom gi nungmai duga kapi bo bom duga su yam tina khena gare sini da ina tham janing se aduna mase akoi da namthak to bune ba minam mane ba se akoi da akoi ri manipur thuga ba to moi ju saru yaw re sini da yam seng na yam clear da hai ra da adu moi pha gi di ga sunu te loi pha be keno akoi gi kano tampa ki kanu kai loi lokhot kare kuchu khulai akoi khun ngak charamba moi central force ka state force na central force kana ngak pang ngam da lebak se akoi praja sing nang si ngalak pa digi akoi manipur gi satam se kai din hai tare si mayam se moi loi na lokhot kare ba akoi gi khulai kana yote yokta kadi kara arei baki loi lokhot kare buji akoi leitre kan nang ka phalak pa hori ne lowe ba khodi aduna akoi gi kano aido manipur thuga ba moi ju saruk ama yawe sini dai na thamjani se aduna moi phagi di amna lai hojik moi ne mi phangde hare su ngasai gi kukijo council gi secretary information publicity secretary ginja boljang ka che si lo hojik pick up to gare adi mana direct hire bani no ko sumaina noi ne resettlement tor pogi kano nongmai kapani ambush to buni khotpani ka jam seng nam hayek seng nam se press ta tham gar bani ko aduna sum su ju moi loina phab yai phag heraga aduga akoina hojik resettlement tawri su akoi Burma da resettlement tawruge habanate adugi country ma da koi Japan da China da Australia da koi chatlaga resettlement tawruge habanate ba Manipur gi jaga da akoi kano isagi ramdam sida akoi leijage habane ba asisu hojik moi gi cookie dominate area da nataba madusu MEITEI dominate area da akoi changge habaje bukda moi nongmai kapsale ne ba adu aina thamjaningi je hoje MEITEI dominated area da ekhoi na changaga moina nongmai kapisa kapsu nongmai kyam kuin kap ngomdno ekhoi cookie dominated area da koi changaga resettlement tawguni ba koi sumsoi soidana tawguni ba koi moi ngam kapsu moi ngam koi hatsunu adudi angam ngam tawna kani ba aduni ene ngasai mamang thamjagi do koi gi resettlement gi process sa ngasibo aina tajabada aina khangjabada ujabada subject to correction India gi communal ethnic communal classes the resettlement gi program jeng sibu success oide hayuna haidana adubu manipur gi lemais de ekoina han mo igini ba resettlement gi process ya center na tawdursu state na tawdursu ekoi isana tawguni ba aduna ekoi manipur gi ngamkhai ngakpada imalebak manipur gi kano ngamkhai je ngakpada ekoina han moina thawdang chauna loguni haina thamjai Okay, so gyam phasana marik chumna ozana thambire hujik se wahang mayam ni hujik thoklai ba mayam si aho ba lapses mayam hujik ki security ki matang tu suni to ya ba mayam ma akhoi gi taw da ba kudak tu da khang ba do tangsil la ka thing ba hekta taw we am nokning ba mana akhoi gi hujik su mafam tu da pha bai khot ba irang ke somna klom da akhoi gi torbung ga tare do ga hairok ta akhoi operation ta thabe perform su yam lai de hai tare adu si perform sim su lai de loina na adu tara ga di makhoi ne ma thawna phana sing ma to han ba ga mi sim sin instigate ta holi se makhoi gi ngak lo hai ba tare nga sai gi do adu ma lai ba du na makhoi ne yam na chaw na ki khang lai de na taw ra bra adu ko toning toning ma tarak ma tam da pa li ba lai nga asina kari gi da makta kari ga ma phawa action am phawa ma si lo khatri ba na hujik phawa yeng da na tumina lai di bese kai no hai ba gi wa phom si a chobo hangam hange adu tara ga di si ka tang relate taw jara ka na uza kang lai pa lak chani uza akhoi gi santi je handil hana ba kan hona matam da it is very clear that kuki gi moi gi press ne thok ta na khota na moi group ma'am le phong dori santi handil halak mo khoi pamte adu tara ga di sarkar na chathar iba makhoi na pangthora iba thabak thoram mayam asida sarkar na ngasi utli ba yam in action ba thawong sing yam na peningai oidraba lokhotraba khongthang sing sina maram oira kanda santi lakpada thingjili ba sisu makhoi gi su pamda ba mek senga leire akhoi gi government asina akhoi da uthora iba mawong mato makhoi tor be action mayam je intentionally or akhoi gi unintentionally singma thawong sina bu hena akhoi amuk miyam si wana na be masa amu hingat halabra hai be si kamai tham biling uza Manipur gi Meeyam na su dum akhoi da hujik leiriba singna base single am jing jidai da popi si
lau pari lak da thai Chandel gi da Churachandpur da adagi di se Kangpokpi gi da Ukhrul da mayam ama thai counter insurgency operation da achau thau dang lo ri ba Indian army sing magi agency mayam jing je hai ri ba mayam jing da loi chale moi loi ui ba urasu destroy tau di moi tau de ba lau pari lising manga tara tha ba phom du de chatlaga lau pari chani kokto me na hairaga mayam amang da I was to hai tare ko madum da leba ngajik tampak ta numit khuding gi nong kang da mi phari extortionist ne hai sen kharam ne hai adu hai mayam ama charge mayam to ri ko sing da hai ri ba ngasai gi shu da le ba organization mayam du na outfit mayam du na illegal tax lo ri ba mayam ja sidai da di moi mamit ushel ga le conspiracy loktu na je swai de le bra je dum mayam je ne irai lai na adum wakal ta bangam ne ba security arrangement ja yeng bio ba hujik shu hai bi gre ko torbung no mai ka pa ga hairok ta combing operation to we na sab mane tampak ta moina confine to ro ga thami ba security arrangement ja si samana na Kangpokpi de su thambio ba kedo wi national highway chat ngamui dei no zik lamlai assembly gi leiriba ngasagi yangang pokpi ga thamna pokpi sigi marak si daida leiriba security arrangement ji napet pali de gi that pa hore adegi di leishum da mathat le molien yang dam that le ko adegi di jaga jing je meitei gi area jing je loi that le moirang pure lom de sumai re mai loi thame du som nakan meitei rom da changak pa ya ba jaga jing do adu de di sum de gi simon ana ama le adu da ma thame loi re free de chalo leba ngahan asom de gi nongoi kapa ga keno meitei changak po ina thinga ga lei du ngai re casper thachal gan do ko moi gi bullet proof gari jing thachal gan da thami du ngai re ba aduna leiri ba security arrangement gi fibam popi tha ba moi na neglect tori ba gi mong adegi di national highways dai da illegal tax chathara ko matam da Indiana natraga leiriba lengak sina mamit ushalaga leiriba gi mong jina achauba conspiracy ma leiri asidi ya mek singwa neba aduna akhoi yeng doi je cookie len hai moina ko cookie len hai je huju huju leiriba Churachandpur ji da pata bu kyam pai ge ba moi cookie gi any village sing ja si ningthou gi neba ma Meeyam gi yaw de mai Meeyam gi lam te yaw de da ningthou du da saidang ga leiba neba village chief sing du gi right neba kada ba di cookie len sem doi no ba masagi len right po phung jodo moina kamai na cookie len sem doi no ba cookie len na te moi du chief len hai di ai ko khun gi ningthou jing gi leibak am sem ne ha di ai ba haujik moi gi khun gi ningthou jing du na bok ta ma gi leiri ba yum Meeyam jing do adu gi lambu pi ponte ba aduna cookie len ga cookie moina cookie hai se sekura moina Burma da military junta na Meeyam am sang na pan greb ko adegi di National League for Democracy na abuksuk matem su pan greb hai di Aung San Suu Kyi kamu na democracy kamu na pan greb ko adu bokta Burma da cookie hai ba pot se recognize to video cookie hai ba identity ma recognize to ris di akoi sai notice dai da Indiana pagdok tok sulam bai wari ne ba mogi origin no ri ba Burma do adu cookie hai ba keno ze identity je recognize to video military junta khak na moi bu namdoi bi ra to video na te ko military junta gi matung da mong Aung San Suu Kyi na luching ba National League for Democracy du na zu lengak pai gre ba adu matum du zu moi recognize to video de ba aduna hoi 1988 ki moigi military war matam du ID military crackdown matam du dai da Burmese refugee Meeyam ama Manipur de chelakhi si Laikun da Chandel gi Laikul da moi official oina thamdana United khoi gi UNHCR United Nation gi kai gi Meeyam na refugee status PB dana moi Meeyam torom meba madu political asylum ama lo bududi border oiba pot di loi chane ba ma se khudamoi na Bhutan da Iran kankalak pa matam da Bhutan gi magi Nepali Meeyam jing do chelaga Nepal da refugee oina hingi ba ko madudegi mogi third world settlement to wi hai tare si Bangladesh ki war matam da
Bangladeshi मैम इंडिया दे चेला गा मोई रिफ्यूजी होगीबा मधु टेम्पररी ओइबा मोगी पॉलिटिकल एसाइलम अमा पीबदुनेबा अदो मणिपुर दजु मधुगुंबा मैम अमा लेबदी लेरंबा याय मधु मोगी बॉर्डर पॉलिसी ने मधु लेबा खुदिमक चनबा पोट अमनेबा ngasiजु इंडिया के पार्लियामेंट दा बांग्लादेशी अदु दा कन्न लावरसु शेख हसीना इंडिया दा माय एसाइलम लो ले सिंगाइरेबा सिदी पॉलिटिकली चनबो पोटम दी होएबा अदुबु चनै हाइदना पॉलिटिकल राइट ओइना अहेनबा पॉलिटिकल राइट हाइतारे लेबाक अमा सेमनी मणिपुर थुगाइनी हाइरागदी मदुदैदा इंडिया ना सुम तुमिना लेरकपजा मसी तसेंगना अचौबा कन्स्पिरेसी अमगी मागी केनोने अखोगी अचौबा ममी अमने हाइतारे बर्मा दबोक्ता कुकी हैबसी आइडेंटिटी ओइना रिकॉग्नाइज तौबिबा नतेबा चिन हाइबा म तोरंबा याय थादौ तोरंबा याय इकते न मैतै गेजु तोरंबा याय को मोइदी तौबि पोन्तेबा हाइरिजे मिलिटरी जुंतानसु तौबिबा नते अदुगी कैनोनसु मागी मोइना याम सपोर्ट तौजरिबा एनएलडी नसु तौबिबा नतेबा अदुना मणिपुरदा मधुगुंबा मयामदु चेले एरगा एमपी ओइरंबा amna सिदैदा लालौ लुपम सेमा कादा मधुदैदा पासपोर्ट पाइरगा अमा तौरगा मणिपुर थुगाइना चेलकपा मतमदा इंडिया ना तुमिना लेरिसे मसी यामना मणिपुर म्यामना यामना मिकुपना हुम सिंगना येंगदौबा अचौबा अखोइगी कंस्पिरेसी की कनो मने से अखोइ खमिनबम चंगेबा अदुना कुकी लेन फंगबगी वारीदी आई ngасai दुनी कुकी की विलेज शिप सिंगी होइबा कुकी विलेज शिप लेन अमा तानबगी दि खंद्रे माय मियाम बो मसागी राइट फंग पोतेबा लेरिबा कुकी म्याम जिंग जमागी पॉलिटिकल राइट से ngasibo फंग नते मोय जंग ngasibo बो थादो बो फंगजबा कांगु नतेबा पुलप कनो मैम जिंग नम चकी ngakतनेबा अदुना पॉलिटिकल राइट सु फंगदबा लैंड राइट सु फंगदबा मैम जिंग दुना कुकी लैंड सेमनी गाइना हौरिजे कैसु मागी लेरिबा मियाम दुना दि कैसु तानिंगम मोएबा लीडर जिंग दुना पॉलिटिकली मोइगी मास्टर जिंग दुगा मानरकांदा मणिपुर जे थुगाइनानबा अतमना सिलकबदुगी दि खंद्रे अनिसुबुदा आई हानसु हाइजबदुनी इंडिया दे स्टेट मैम सेम ग्रेबा इवन मणिपुर जे 1949 दा इंडिया दा मर्ज तौरबा मतुंगदा अखोइ जे पार्ट सी स्टेट ना थंबीबा थंबीरबा मतुंगदा मणिपुर जे स्टेट डिमांड तौवेबा 1972 दा मणिपुर जे स्टेट फंगिनेबा मतमदुदे द कम्युनल अमौ थोक्तेबा झारखंड सेमैनी तोंगाना को अदगिदी नंगी तेलंगाना तोंगाना सेमैनी कम्युनल ओइबा कनो पर्सपेक्टिव अमदगी स्टेट अमुक सेमगिबा लेते हाइतारे कम्युनल थोकांदा अदुना मणिपुर दा ngasi कम्युनल इरांग थोइजे मसी अतमनबा मैतेई सिंबु नमथननबा मणिपुर की स्पाइनल कोड अमा यांगलेन सरू ओरिबा फुरुप से मसी वाहननबा मसी खुखुरक कुलहननबा तौरकपा लार्जर कंस्पिरेसी अमदा ngसागी सुद लेबा कुकी की आ मिलिटेंट जिंग दो मधु खुलाई ओइना सिजनरकपने जिदी या मेक सेंगे वाफमनेबा अदुना मणिपुर दा हुजिक रीसेटलमेंट तो वाइजे कइनोइना रुबम नतेबा मोइगा सु तोंगनरिबा आ मिलिटेंट कांगबु जिंगजा सिबु सुगी ग्राउंड रूल दो फजना ngaala थंगेबदा मणिपुर दा रीसेटलमेंट जा पुंगाइ दे याब थबकनेबा मोइगी नोंमै जिंग दो सीआरपीएफ ता थंगदमने हाय ग्राउंड रूल दुदैदा मणिपुर की ngमखै काहेलो हायबा पोछि इनरगा यावरिबा पोट अमनेबा अदो अतमनना थादोगा थमकांदा अतमनना मोइबु फ्री पीरकांदा मैतै दो ओंजलगा नोंमै काफलकांदा अखोइबु सोंदननबा सिलेइनेबा अदुना आइना ngасai जाइजेबदो नेशनल हाईवे दा चलहनबा यादे ना हायबा मोइना अदो जिरी लंबिदा मणिपुर की मियाम जन चाननबु पोचे मियाम पुरकपजिददी याहली जिंगायबा याहनिंगिबा मोइगी मास्टर दुना याहनिंगबा पोतो अदुदी मोइ याय मास्टर जिंग दुना यानिंगबा पोतो अदुदी मोइ यादेबा अदुना सिगे सानरिबा पॉलिटिकल ड्रामा जे सी अखोइ म्याम याम हाई सिंग येंगबम चंगी ngamninge su panga ngangba yadaba tongninge su pangtau tauba yadaba adugumba tangkak amada maitai ekhoi cha akhoi aruba perform amada lei aduna haujik su da leriba kangbu jingjibu
agreement the sign tong le biri ba kangbu jing do na fazana control to ra thambigi ma matam da resettlement za atu ma matam da ya ga da pot am ne za ai da mai tham jing okay za yam fazana thambi za na yahan ge haraga de everything se mane loini yahan bang ngam bandana sai gi resettlement ge idp gi resettlement ge thabak sisu thamoi sangna ma koina tawge hai ta holistic approach sang jangchin da du bag yaga da pot ni adu masi yahan da na thamba si wafam ni mem lai se swaista ladiba khoi motives na traga sakari agenda puba mayam haitare ai oza ozana badang lak chigi hujik oza security na nomai kap se khoi kapsela po nomai sanga patient bi bangam drain da hai bata bani ado kangbu amana khoi gi kape kangbu amana kemta hanba ngam jadre hujik lai phibam se already we know that loina khongatna khotna loin loi kram si pose ado taraga di security forcing se ma khoi kadai chat khrabano hai bu hang si chong hangi mathau kemta tawdana lai bata raga di ma khoi se kari noina hangi aduna hujik idp singna khoi phana hai sabani hujik settlement gi thabak torok matam sida security gi thabak sida to mak yam maru oidori ne hujik se khoi phajana settle tawdri pok de haidare ma khoi na meeting chang base ada swai gi matang seida idp singna yumda hanjin ba matam da hujik laukhaliba plan government na hujik bogi face by khala kana changhaliba khongthang gi daida security sigi thawong sing adu sida ka swai da khala solina adu swai da katang pen de habagi kari wafam lai oza aduga kari maru oi condition sing darkar oi aduga security cam encourage tawba darkar oi haba sigi areas da kamai than biding oza security arrangement gi matang si di security di yame keno manipur gi koi gi state force khakta da 60000 hena lei hai subject to correction ado center gi hujik 23rd May 2023 gi matung da changai ba central force ju manipur gi state force gi central force ne yam hena ina tae ba adu dana security gi di ai gi wakhanda adu ki matik yam si sin yam line control to bo yare ado sigi security mayam sigi pangan ne ba khoi gi meitei gi kuchu khulai mayam ama lokot ke ja adu duna nahan gi turbung da ka pasisu aidi aigi wakhane moina ka phan manen khalle maram di lan hori 3rd May 2023 gi 3rd May gi lan hori sisu turbung bazar de gi ni ko aduna hojik nahan ka pasisu turbung bazar de gi ni adu tardi adu gi mafam do akhoi meitei se suksa takpe yadarab ne ba aduga security so adugi matik tight obam thoeba aduga numiti da su akhoi gi dig se chuchanpur da meeting tawruini ma halaba matungda ne pung nipan makhai dai ne ba kapai se adu duna security se leifam thoe se ni da ina habdi akhoi gi changba yadriba kuki gi meitei gi ta haina ba mafum sidi automatically hoji irang se loidribini na santi laktribini security se adugi matik leifam thoe se ni da ina thamjaning se aduna security aduk kan ba moina hoji hangurudi security yam kalle hagani adu security aduk kan mafum du da kamaina nongoi kaphali no habaje masidi lebak mayam ne lepiyo ba asidi aina haider so angang pokpa dangai ba angang su khangani haitare mase mi inchalaga kaphan bani habisima aidi ma sumaina loguni aduna irang se lotion ge habu betar gadi security gi di matik chana leire haina lojai aduna aigi site gi idp ama oina aina thamjaning bese irang se lotion ge harabu betar gadi nrc se phajana implement tawro yam strictly ko 1951 gi cut off year thambiraga nrc jima phajana implement tawbiro aduga hojik anti nationalist oriba kuki kangu se sisima akhoi state government ga central government ga manaraga phabam changi maramdi karigino ha matamda santi pam da bane moidi sagi lamchat chat pa mi ngak tane ba moje hojik akhoi chuchanpur gi imphal gi idp ko adugi akhoi gi chuchanpur gi praja sing more gi praja sing kangpopi gi praja sing je akhoi praja mase loina paw phongnari ba moi imphal da laga airport ta kano plane tong hai da akhoi ka hasu thing di keno ngasi akhoi gi kokomi gi convener athobuna su press ta dum hairi kuki sing changak poda akhoi meitei gi site gi athing bu leite noibu welcome to we khole haina loina hairi ko adu moirom site di kana ma harakte ba harakte se keno ngasai gi moi gi leader sing do anti nationalist sing do haidi india gi lebak sidubu india ma chamana sangba yade ha ba se karam lebak ta legene manipur khakta ne ba manipur ahan rong ne ba India ki leibak sida India ki citizen ama oina changba yadaba leibak karamba state legi sini Manipur de neba adudi changba yade hariba mido anti nationally list oidro moido adu ta di moido phabam to moi pha de lore kan irang ngasagi turbung no moi kapa ije phong no moi na kape hari je
asigi kangku je phaga dawne ba loire irang adudi moi ne ngasagi yamana thamgi bido thambi bido kuki gi su group sine loina power je supai pai raga leine ba moi ne gun point loina control ne wangang ba yaro mu husi moi gi idp ogira cso singra wangang ba no moi ma to onson lang ne moi leje aduna sibu ki ne moi ngang te ne aduna moi gumba anti nationalist oba kangbu singja hana phara ba matungda adudi praja miyam di loina nusina na leigini ba aduna aina husi aina thamjani se nrc ma phajana implement tobiro kadop year 1951 je thambiraga adudagi masida kano lakpo khoppa mapangi lakpo khoppa loina kakta kharani adui matungda ngasagi santi pamdaba kangu kuki community kangu do aduju phabiro kuki kakta nate meitei dasu santi pamdaba mi sing do phabiro hadi moisu anti nationalist oidune ma meitei su bot kuki su adu meitei gidi akhoi hujik hairi dana imphal da leramba amadi lojing loya da leramba kuki sing noi lakpada akhoi athing ba leite kano leite hana akhoi phong na hariba aduduna moi akhoi changba yade habdo adumba kangu moigi leader anti ne nationalist kangu do adu hana phabiro adu tadi irang se automatically loine ta ado masida sanaba ma akhoi mayam su supai paraga sanaba ma yawbugi mong ma akhoi ubuse ado sise smai sum sanarak po ibtaragadi lepak se lengak na palaroi ba prajana palani ba prajana palakpa matam dadi luchingbu mayam je maigi salai khangoi ba aduna asigi film je tadringa da hengak sina athubu matam da lengak na paibina ba hona biyo ba akoi gi lepak se moina paraktra ba moina paiba ngamaktra ba adu tadi akoi prajana parakpa tadi moisu afabu oirosini dai nai okay sa yam phajana ozana thambire hujikse IDP ta seng haira kanda akogi IDP se relief camp na sum laiba relief camp is or will not a permanent solution or bidi dum yaroi relief camp gi issue sima koi masi solution product fau bude dum laikini aduna ai oza KANGLEIPAL lam lak chaning bese oza hojik sigi matang ki da koi tawgi do jan samang da first round second round highlight to bide dum tawba ya base asom da poche pusilak pagi da suni moine yaning pham de dum ya hali yaning dam pham de dum ya hande duna hojik thuklai besi resettlement gi process se khudak ta lepu kaina ga satlaung thoklak ba haida smai hairak ba thingba ga yamna phong na yamna bol oin ta hairak ba aduga masilengak na kemta haibangam da bese ma kuji kirira natraga kari is there any some sort of agenda like ra kari gi damak ta se hai halaga dum leiri bana ba form sine aduna hek changba gi hek nungan bada ju su hai tare sigi poche khongthang seida aduna torbung gi attacks na yamna mek sing hai tare mahak na tak li bese kari nu se kamai tham bi ni ga akoina torbungi attack su yeng jeba ko torbungi attack lak tringai da khamelok ta hana kap ga hor khrabane ba masi agenda magi keno ne ba ek ne bala ise moi masagi wakhal moi gi thotu na te ba moi gi master jing du na sigum ba ma taw ma tam da noi si matang chare si tawro hai bu ne ba aduna akhoi si lady ba tampaki lady ba meitei akhoi myam se yamna pung chaning ta na wakan khanbam changba se kodamoi na akhoi da kitang confused over mayam ma leiba social media jing da kai da mayam ma thengna bai tare kitang kana ha kai tano to roga policing jina kitang kana kano to roga da noi ching da di kangam bra noi du di to ngam bra hai bu ko ado sigi administrative leiba manipur gi administration gi magi system de sizu yeng bioga Singdu Kangpokpi district Singreva, Chuchampur district Singreva, Bishampur district tu na, Bishampur ki district police tu na, ngasagi Chuchampur district tu lanjulu buda, moi ki kano leiteva, moi do order leiteva. Tampaki manung da, se Yangang Pokpi do da ida, moi na sangbadi ngameva, Impal East district police tu na. Singdu da kakalu rakanda di Kangpokpi district ko ibini na, moi do sangbaya deva. Aduna Laiba state policing je sisu IRB wagera commando wagera moisu moja tongningi ba thabak to moisu tobungam daba mogi limitation ama leiba manam di district police hairi mina district police hairi ni moisu ngamjade ba adoida akoina onjal lakanda police tu daida noi asidingam dene haibado haidi mangon to piriba administrative power do limited oibani na mazungam deba ado akoina hangdori di
achievement ama Imphal East lay Bishampur lay mayam ama lay reba asom dadi ngam di hai tare ne ko adugi sigi poching je mayam ji yam da kupna koi ji yeng bam change ba ada akhoi oina akhoi masen oina sauna raga lay ba ja masi ne ba mayam ji nang pa mi sina aduna akhoi ji yam chaning ta na wakhan khan ba ai ning sai jo ai ji gi da koi ngang ning ne zu ngang ba ya de tawning ne zu ta taw ba ya da bu ni na masi akhoi yam na politically conscious oina yam na wakhal ta na akhoi wangang mam change ba sidai da mathong na phari jing do moi jing do mathong na phani nge ba adu kan da di magi district administration du da p da bani na power do p da bani na moi ngam jade ba adu raga di commando ga akhoi ga khanar ga police ga akhoi ga khanar ga kai kana do ri ge ba kana da ba makhal gi mung na ba sa sina akhoi da mangja ba to ko ne ba adu na sig level limitation me am jing je ko loi khami na bam change ba adu na relief camp se hauji kayam kuina lay gi do ri no ai ba question je masi ngasai gi hangbi gi dong na akhoi na pa kum kum ba yam luye maram di drama si sanani ni mi jing du na kayam kuina sanani ni no hai ba gi makha po le e ba manipur gi object lai nga ka ma lai tri se moina lehening bu ni dum dum lehen be ai ba adu kuina atai gi loi tok thok ra je ba bjp khakki le be mla do adu kuina unaram ba unaba ngamam do ba potu yaram do ba potu handak ya gri jingai re manipur da lenga kama india na semning ba numit amada adum semba ngam gi ne ba aduna ai khoi gi resettlement se ai na sai jo haije gi buduni moi gi le ri ba su ji gi ground rule do fajana bu india na ngak na chalan bi ra ba ground rule do dai da manipur gi ngam kai kai bya roi si ya make sing pa le re ani shub da moi no moi pai ra ga chat pa roi si make sing pa le re hai ri ba mayam jing jin do bu fajana fulfill tor ko matam da akhoi adum resettlement je ya da ya ba from ma ne ba ngasi thadou gi kambu si dai da chathok chasin tori na tra mayam ma adum unari ba ngak ta ne ba aduna lan si meitei sing gi oina di se khudam oina akhoi gi oiba political oiba agenda mayam ma pukhatna na pukhatlaga madu tawna na ba mi se hujik manipur da tange ba tangi je kai gi no da adugu mam tor ko matam da ma je namda nam gi damak ta matum chup da moi mikut na hum sing na le ba adubu meitei gi mayok ta lei ba sing do moi gi damak ta di free thado ga thambi ri ba segi fibam jina ne ba manipur gi cso mayam jing na ma pangan kan ba ngamdri se masi ju so maram ma ne ba adubu akhoi ne na du pa tho ning de ba nupa thong na to ning bu gi wafam du di miyam de le ba political leaders in sungare political leaders in sigi magi le ri ba political consciousness he khai ja bu doina lebak si lairik hai ba mayam na luching bi ga do bu do moi mayam na thengu gi type ta mangak lo la ga lei gra bu ni na thika da ro ram ba mayam jing sen pai khala kan da vote pangep le pa ga moi na politics si dai da khong thanga bu ni na moi na ngang bu do intellectual jing juna karem na bam le karem na bu gi mathau tarak tre ba mam du moi tholak ta bu na yumbi lai ta na kege na yumbi oi gi ba pot ma akhoi gi khunai si ta tari bu ni na hai tare aduna hojek lai ba pot si dai da meitei akhoi gi pofam je yam na lui akhoi na chani nge na akhoi na ngang nge na akhoi na tong nge na pangya ya da ba ma phun ma oi pofam ma da lai aduna akhoi je yam haina sing na satpam changi relief ki wafam hoi gera lengak sem gi wafam hoi gera leiriba drama je bo sanari ba kambu jing do na thadok ning ba numi ta thadok pa ngami lotion ning ba numi ta lotion ba ngami do na resettlement na je achouba issue na te moina tauge haraga di mikup ta ngam pot ne je ai dmain thamjani ge okay za kun matam je khatang lei bana aroi ba raun tang lak je ge ten tak na tham biu na request tau je ge oza na bada lak je ge aduna oza mang su pan bigre hujik hai ri se akoi loina mak se hiram kudi makta santi purak na bai da makta dakar oi ba mayam sing ki manung da idp settlement tau bai sisu one among them adu sidai sta akoi ki manipur da santi purak na bai da makta matam sang long lasting peace ama khak akoina maintain tong na bai da makta le hana bai da makta safe oina rehabilitation adu sam safe oina idp sing na han base yamna mak maru oi aduna karigumba masigi makoi gi resettlement ki khongthang si process ti delay tawragadi haiba tare hojik si laksin dana tawriba posida masidui taw yaroi plan ni sumain taw khamni na face by December po hai gi bani do ngamdra ngamoi da bo hang sumayam lai
sida takhattana lokhala kanda koi tawnana ba government ki mai kai digi tak gara taksila kana tawra kandi adu mak ni mayam sida pami sisu aduga koi gi anti social element oi badu dia koi action matam jan lokhat ba hai tare adu tawdoi mami se tabasna mayam sida pena dabani aduna sisum delay tawtara gadi consequences se manipur da peace ma purakna bari consult tawna bada kayam yam na masina koi gi effect pi duri mi effect tum lai duri mi hai tare swai mitang dom further delay tawta gadi manipur gi long lasting peace ta resettlement safe return to IDPs to their home hai tare masina kiri effect ta kane ke amaru oi habes ni kamai tham bining usa ina sai mamang thamjaki bduni resettlement to nubugi damakta ina hajari je ai site ki hai tare na ko IDP moina ina thamjani je NRC sima phajana implement to biro anti nationalist kangu sima lokthok biro adu itadi automatically dum peace lani adi ekoni shape oi da haragana suppose samna ha ai chuchampur dagini chuchampur da commando gi battalion amara anira hang yamabda ani hang biro ayabi battalion ani mu thambiro more desu thambiro asigi tampaki lam desu akoi gi kano state force leba center force leba kuki gi mi sing thambiro loire ken peace kana no lam henduse adi lam hen ba kangu do adum phabiro adu di loire pura shanti lani adu ga hujik shanti laktrise khoina khangda de bose ai kananum sanam leiri bo de chahi ani ma kai chupna lan thongna ba kai se prithvi da amu buk thong giro manipur na han bo ramuni ado yong samna ha ba da example da ai kanum tang thamjage ai moto ko ai khoina isa gi yum da change har kanda nongmai ka pai ne ba ai ji phuri ne ba chai ni ne ba even nongmai ju ka pai ne ba life round bu natra masi urab ni ko ai na hajana ba ne te ko handak ai khoina isa gi yum da changjarage noi ne thinma ngamdragadi haina agitation to mu matam da ai khoi da rubber bullet tear gas lathi charge nongmai kapa ga talai ne ba asi talapgi akhoi mu ihau tawre aduga lamboi khonglang khongda akhoi sarkar na lepki bo warip ki matungina resettlement je December tha manungda 2025 ki December ki tha manungda phase ahum thongna changhan gani habado mapung phana tohon biro na akhoi ngasi ga tharaga numit kunni ngasai gi akhoi yumda changjage nongmai fubu chaiba tawbirago si tawba matungsida resettlement tawnaba akhoi agitation tawbusida amuk sarkar na resettlement tawbo horeba resettlement amuk tawna security laina nongmai amuk kapsala laina mo khoida yengo yam ludra ko jong isagi yumda changge habigo su nongmai na kapa ko adugi against akhoi na pressure pire IDP Meeyam na pressure pibagi amuk jangan ba kabo horok pusida amuk nongmai kapali neba irang sanabam yaudra tamo aduna lepak Meeyam da ina haijeningi se IDP amoina ina lepak Meeyam da haijeningi se akhoi se kanagum kharana sanaraga leire aduduna asisima akhoi thugai yaudragadi lepak se loina lup kharani akhoi kanbang amaroi aduna akhoi punna makeup thongminarasi magi aigi haibo topiro ima mayam chama khatang kan thambiro ai magi mamani ai tombagi mamani ai tombi mamani habse topiraga ima ma khatang leibiro adagi akhoi gi youth sing akhoi amato ibo kholauda punbagi pangadu akhoi punna chanminersi akhoi je kanangumna sanaraga leire bol kawraga leire adon akhoi lupani luptringai da akhoi punna malebak manipur kan da akhoi punna saruk yamino sen tham thank you zagi am phasaba akhoi gi closing remark tham bero bero zakang leibak to jaten takna hujik jo security dialogue and rehabilitation loinamak leibak sida akhoi gi waro sinam prok na maru oiba posak ngakani aduda masida akhoi gi mai pakna successful resettlement sida manipur gi peace purakuma tamda hanjilak pusilak na bida khongthang gi da kayamuk yam da contribute to ba ngamgani habse kamai tham bining ga akhoi sinbiri ba kangbu jing do thomoi sengbam changeba haidi irang leiba ihau kan hobang amba tolbung rom dadi moyam kan emphasis tawri ko akhoi gi gwalta bi khuldo yum khundra mutang taje yum mai phum tang taje moi di kaim hai bi jungam jadreba moi gi report ama ngasi leibak sina khanaraga noi gi dus main tawre haibo pot ama miam khang hairak pasi leitriba moi thomoi sengdriba ihau leira kan da khangboin tawriba adu miam ji ihau horak na ba invite kana na tawri no aduna India thamoi sengbam changi leiriba lengak se thamoi sengbam changi aduduga thamoi sengna masi resettlement purak na hona bioba political dialogue mayam toroga su yaroiba ada dialogue toro halaka da national highway hangam drisne bojipo aduna moida thamoi sengbiraba India is a super power country amani haidana
मालेम सेन मतुंग प्राइम मिनिस्टर ने कोई चलगा लाउरी नेबा उतली नेबा अदुगा नेशनल हाईवे मो हांगतो ngam de lamlai gi gwal ta bi do resettlement ngam de haragadi india gi magi kaino si ikai khum no si karawai de leidori ge ba leibak myam da lumai de yon ba chamane ba aduna manipur da political dialogue myam ma to be ai to do be ai sitting myam ma lei be ai lei to be ai akoi gi honabam thokpa chang do india na thamoi seng no hona bi ba mikup to adu dei da akoi soidana mai pak kani aduna thamoi seng riji kana no je manipur myam na yam khandahan jani nge phom jai thamjari okay ja thank you so much yam pazabo zagi closing remark thambi yamna fair oiba governance sama kakti yam tangai fadre akoi gi state da to iba samasya ma yam si masi goroisin purakna bai damak ta tuna internally displaced persons in lanjeng raga chahi ani makai hena masagi mayum da hanjin bangam dana leire iba relief camp da leire iba sing sina mayum da haning bagi safety oina adagidi izat sanman leina with dignity and a normal life ta hingning bagi apamba makoi gi si basigi khongthang ki su oina koi gi gamen lakolakpa khongthang sidaita huji pa myam pira I tawbotabu permanent solution si purakpadi sungom ngamoi daini masi sum sangdo leita de karmaina resettlement idp si mayum da hanjal handana akoi gi daida woroisin purakpa irang si woroisin purakpadi dum yaroi daini sangdo leiduni aso sina dum akano masu odimni a big part ni aduna sina livelihood ta effect myam am torakpa adagi education da social harmony da akoi gi steam panelist sing myam am thambi ki inside relief camp da thengna ba akoi da traumatized torakpa leining ba akoi da yamna isagi yumda hanjal akoi apamba longing ama kak manung dagi push torakpa sigi apamba se maram mara hujikti relief camp ta halaro habagi free se pok lorakpa sarkan even if sarkan absi arrangement fail oi tarago so masagi dagi with farm stand hona jagani habe khongthang se moksu lakpa maramaduna sarkana akoi gi security fajana ensure tawba amuk khana koi gi trust reveal to pamadi mathau tari na thamjage laidiba koi community sing loinana duka idp sing gi marak tasu adu phajana rehabilitation se proper rehabilitation provide to ba support to ba aduga loina thamjaki ba fair governance masi leiraba matamda khuding maksi ekoi matam chana koi pangthokana sandi gi maikeda pusilak pasimadi yamna mayek sengba adum lambi mako oidana leire du marak seida koida drama sanaba ma yaw state da hek nathairaga tatke to state da ngarang hek hanjil hanbegi nungan da so muk tawrak pa kai na bi khai thingai na myam am lakpa sida mayam gi pen da bi wahang amade mak thok tuna leiri so fair governance ma di suki matik dakar oire so with this note ngasi ge koi dialogue program si matang asi tension jare koi ngasi ge thorom asi bu saruk ya biduna mapung fahan biki ba ngasi kai khumne jari ba panelist sing oja kanglei pal oja na babam ga so na notice video tv me ke thagat phone book jari hayeng sulam da masi tho iba tongan ba isu sing matang da naina jan bai tan ja do dialogue forum no puduna lakchage miyam sungsoi sodena meeting tabiu pumna mopo mukana kurumjai Riyadh की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की ahangba famsing kauri ahanba round की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चाही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तौबा हुजिक थबक तौबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइ लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा दगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अइकोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंगसिन बिरउ क्लास 12 अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा महिरो सिंगिदमक्ता जर्मनी दा हॉस्पिटल प्रोग्राम तंबा याबगे खुदुंग चाबा पिजरी हाइरिबा प्रोग्राम सिंग अजुदी अहानबदा अकाउंटेंसी हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता कॉमर्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी अनिसुबदा होटल मैनेजमेंट हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता
any stream da 50% fangba oigadabani. Ahung subada electronic engineering hairiba stream asida Haksan phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changbana specialty kunhenbada ana layengbagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhogi manipur da su hojukti awang bathaki healthcare famlabada. Matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Aku pemerol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsing birau. Natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Jakun Road ta lengsinbirau. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.